Uganda iri mu bihe bikomeye bya politiki, mu gihe abaturage bategereje umunsi w'amatora uzagena ahazaza h'igihugu. Mu mujyi wa Kampala no mu ntara zose haragaragara impinduka z'amatora, impaka n'icyizere kivanze n'ubwoba. Uyu ni umwanya udasanzwe ku mateka ya Uganda. Ku wa mbere umukandida wa NUP Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine yakoreye igikorwa cyo kwiyamamaza mu gice cya Kampala Central Division. Iki gice ni umutima w'ubukungu bwa Uganda, kirimo CBD, inteko ishinga amategeko n'ibigo bikomeye by'imari. So Museveni decided that his vice president has to be unopposed, and the electoral commission said yes sir. Museveni said the speaker of parliament is supposed to be unopposed, and they denominated our candidate. He said that Imihanda igana aho igikorwa cyabereye yari ifunzwe n'inzego z'umutekano, ariko bamwe mu basupporters bari bamaze kuhagera kare bategereje umukandida wabo. Igihe Bobi Wine yahageraga, imbaga yahise ivuza induru z'ishyaka n'icyizere. Ubutumwa bwahagaragaraga ni bumwe: bari biteguye kumva, kwihangana no gutora. Abayobozi ba NUP babanje gufata ijambo, bibanda cyane ku gusobanurira abaturage uko bazatora neza, mu rwego rwo kugabanya amajwi y'impfabusa. Bagaragaje ko ijwi rimwe rishobora guhindura amateka, bityo abaturage bagomba kwitonda no kubahiriza amabwiriza y'amatora. Mu ijambo rye, Bobi Wine yashinje komisiyo y'amatora kubangamira ishyaka rye. Avuga ko abakandida ba NUP benshi batemerewe kwiyamamariza mu bice bitandukanye by'igihugu. Museveni said the husband of the speaker has to be unopposed. They denominated our candidates. The list goes on and on and on and on. Yavuze ko nyuma yo gutsindwa mu matora yo muri 2021, ubutegetsi bwahisemo gukumira abo butabona nk'ababushyigikira. Ku wa kabiri tariki ya 13 Mutarama 2026 nibwo ibikorwa byo kwiyamamaza bisozwa ku mugaragaro. Amatora ateganyijwe ku wa kane tariki ya 15 Mutarama 2026. Komisiyo y'amatora ivuga ko ibikoresho byose birimo ballot paper na biometric kit byamaze kugera mu gihugu. Perezida Yoweri Museveni umaze ku butegetsi kuva muri 1986 yiyamamaza ashingiye ku mutekano, ituze n'iterambere ry'ubukungu.
Ku rundi ruhande Bobi Wine ashyira imbere impinduka za politiki, imirimo ku rubyiruko n'ubuyobozi bubazwa inshingano. Abaturage benshi bavuga ko icyo bifuza ari ubuzima bwiza, imirimo n'ibiciro byoroheje. Amashyirahamwe mpuzamahanga n'umuryango w'abibumbye bagaragaje impungenge ku ifatwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Amatora ya Uganda ntabwo ari uguhitamo umukandida gusa, ni uguhitamo icyerekezo cy'igihugu. Isi yose iritegereje kureba niba aya matora azaba mu mucyo, amahoro n'ubwisanzure. Niba wakunze iyi video, kanda kuri subscribe, uduhe like kandi usangize abandi iyi nkuru y'ingenzi.